Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Berkat hudib dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Lem seput gelap gulita, ulama yang bercahaya, pembimbing tanyolam dunia, yang pejroh akhlak manusia. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Berkat hudib dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Fatwa hukum ke umat, nasihat serta doa, baik hudib umat lam jahil, kepikir ke ilah daya. Terjunjung tak serta supaya jroh Aceh mulia. Terjunjung tak serta supaya jroh Aceh mulia. Jarakan tak mesebut, tapi bedah maruah bangsa. Ulama panutan umat Islam sinolam dunia. Paling ulu bentung bak mekaleng handi langga. Paling akai urang handi jetkeun ke ulama. Ada bina yang berkeun dijet kaleng dum ulama. Kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula. Paling ulu benteng bak mekaleng handi
dijadikan ke ulama ada pihna yang berhakun dijud kaleng dum ulama kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula dengar hai bang len peringat belun tangan ulama ke ulama nejud upan baalaman kena celaka kehabanya jinhan nemat sabah saan prahtema watatubuh kasekaran han selamat iman lam dada pale-pale ule benteng bamekaleng han dilangga pale-pale akai urang han dijadikan ke ulama ada pina yang berhakun dijud kaleng dum ulama kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula akhir masa tak kiamat le umat puji ulama lam hadis na peringat baalaman Tuhan beri bala yang kefon Nabi peringat gadah berkat berusaha tami tanah rata tempat han berkat ahwat kana pale-pale ulu benteng bak mekaleng han dilangga pale-pale akai urang han dijadikan ke ulama ada pina yang berhakun dijud kaleng dum ulama kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula yang kedua neperingat yang zalim tan nejak